Nou, as jy soos ek binnelanders kyk, dan sal jy nou al Ad Koster se huis en die koffiewinkel en selfs die karakter se klerekaste soos die palm van jou hand ken, né? Maar ons kameras het gaan kyk hoe so 'n wêreld dan nou geskep word. Ek is in beheer van die karakters se kostuums. Ek begin 'n projek van die begin af. So as daar 'n skrip inkom met 'n nuwe karakter en 'n karakterskets, gaan ons dit deur. Ek maak 'n storyboard. Ons besluit wat hierdie karakter gaan dra. Ons sit met die vervaardigers. Ons gaan dit alles mooi deur dat dit op dieselfde bladsy is en dan gaan doen ek die aankope vir dit. Ek maak ook seker dat ek die skrips lees op 'n daaglikse basis. Ek doen die juwele, die accessorizing. Ek haal die klere uit vir elke blok sodat alles perfek is en kleurgewys met mekaar pas vir elke episode. Ons het 'n verskeidenheid plekke waar ons klere vandaan kry. Ons doen grootendeels aankope by kettingwinkels. Ons kry baie klere by tweedehandse winkels, sowel as ryk vrouens wat hulle klere uitgooi. Partykeer word van ons verwag om goedjies te maak en dan sal die goeders uitgekontrakteer word aan ander mense om te maak, soos byvoorbeeld tanniek-uniforms of verpleegsters-uniforms. So, ons werk ook naby aan die art department. So byvoorbeeld as daar props moet wees wat in 'n wasgoedmandjie is van 'n sekere karakter, dan sal ons ook dit vir hulle gee. The art department on Binnelanders is very busy every day. There's a series of things that we've got to go through to actually get our product out. So it's a case of meeting every day to discuss what we'll be shooting the following day, getting that all prepped, whether it be sourcing your props, getting your sets together, discussing with the head of sets exactly what we're doing, overseeing the construction of a new set, which we have every now and again, discussing with my props lady exactly what we're going to need, their briefcases, cell phones, their cups, tea, as well as researching certain aspects, especially being a hospital drama. Our props are sourced from everywhere. We make some, we buy some, we bring them in from home, and we always have a varied selection. So sometimes it's a really complicated thing that you have to search for, whether it be somebody's tarantula that they're bringing from home, or sometimes it's a collection of cigarette butts and you have to get that from everywhere in the building. We've needed to make bombs before, in which case you actually make it, but other times, we've even imported things when it's something that really can't get in this country. Ons het 'n paar goedjies wat ons in gedagte moet hou, waarvan een byvoorbeeld strobing is. Dit sal byvoorbeeld ietsie wees soos sekere fyn checks, streepies, kolletjies, fyn patroontjies, groot kontras. So dit werk glad nie op kamera nie. Nog iets wat ons kies is op 'n daaglikse basis as akteur en wat ons saam mee moet werk, is byvoorbeeld die klankdepartement. Ons moet seker maak as hulle in die gang skiet wat 'n dak het en hulle kan nie 'n boom gebruik nie, moet ons seker maak dat hulle gemic word. Dan kan ons ook nie dik juwele om hulle nek sit of lang juwele wat aan die mic gaan raak nie, want dan gaan dit 'n geraas maak, so dit gaan nie werk nie. Wardrobe and I work quite closely together, especially on new sets, especially on things like weddings, those big events. Because at the end of the day, the wall color affects them. We need to also discuss the look and the feel of the whole event, or a particular character. It's really important for them to know that the couch is a certain color, that the walls are a certain color, so that they don't end up in a red suit on a red couch, and sort of disappear. Ek sal sê die lekkerste deel van my werk is definitief om op 'n daaglikse basis so gelukkig te wees om uit te kan gaan in die winkels in en lekker te gaan shop. Ek dink dit is enige iemand se droom om so iets te kan doen, maar dit is ook baie lekker met nuwe karakters te werk en hulle karakters aan mekaar te sit. The most exciting part of my job, I think, is the creation of new sets and functions. So when we have a challenging set like an old warehouse where you have to break it down and make it look fantastic and eerie, or when we do our weddings. So I think the challenges are for us is really to create these homes, this hospital, all the other sets that we have convincingly. So that's I think our challenge is to make sure that their vision is we manage to translate that on screen.